دما خوش ببینرین هجا ایرو 11 جوتمه 2021 ج روزان روزا دوشمی بویر او گشتدن هری سرکه او هری بالکش ین کل سرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 قنوچین جهان ده شوار پیشکش بکن. ولی جاره کنده دما خوش ببینرین هجا دنوا کریزا سیاسی و آبوری ده پشتی هلوشاندران رژیم دیکتاتوریا صادم حسین دوهل عراقی هلبجارتنا پنجمین پیک هات ده هلبجارتنی ده بیتری 30,000 نامزدان و دنوا پیشبازی ده بون چافلریه که انجامین دسپیکی ین هلبجارتنا پیش وقت ین عراقی ورن اشکره کرن. لسرانسر عراقی و حریما باشوری کردستان ریجا تبلیبونا جبو دنگدانی تنی جسادی 41 بوم. دول عراقی هلبجارتنین پیش وقت ین پارلمانتو عراقی پیک هاتن ریجا که کم تبلیبونش بو هلبجارتنی هبو. لگوری کمیسیونی رژا تبلیبونی یا لسرانسری عراق و حریما باشوری کردستانی جسادی 41 بوم. انجام داویه هلبجارتنی و جعالی کمیسیونا بلند هلبجارتنا سر بخویا عراقی و وره اشکره کرن. جسد 47 پارتی او پیهاتین سیاسی 3249 نامزد بجداری هلبجارتنا گشتی یا عراقی بون. جوان نامزدان 951 جنن. 789 جوان سربخوا او یندن دنوا پارتی او کوالسیونین سیاسی ده بجداری پیش برکه دبن. ده چارچوبه دنگدانا طیبت آکو روژا این یهاته کرن ده هیزن اولکاریه پنابری نفخوی او گرتین دنگ خوشی بکار آنی بون. کمیسیونا بلند آهل بجارتن یا عراقی راگاند کو ریجا بجدار بونا دنگدانا طیبت جی صدی 69 بوم. بالهر بیراق امدام بکن لعراقی با قاسی روژاوا سرکی آهل بجارتنی آگرینگ روژاوا که دنجی درکد او جی مجارا داعشی بو برپرسی داری و جیگری ابو بکر البغدادی یه سرکیشی داعشی بو به اپراسیونه که طیبت هاته گرتن. سرچت سامی جاسم الجبوری ده اپراسیونه که دروی سنورده هاته گرتن. سامی جاسم الجبوری دناوا داعشی ده وکه جیگری ابو بکر البغدادی ده هاته بناف کرن. لکوری لکولین امریکایی جبور به کارین دارایی ین داعشی راده بو. او جبو گرتنا وی خلاطا 5 میلیون دلار هات بو دیار کرن. سرک وزیر عراقی مصطفی کاظمی لسر حسابی خوی تبنا جواکی را گاند کو اف سرچته داعشی هاتیه گرتن. کاظمی دیار کر کو اپراسیون جعالیه سرویس استخباراتا لدروی سنور عراقی پیک هاتیه. سرک وزیر عراقی تکیلداری حریم اپراسیونی لی پیک هاتی تا آگاهی ندام. هیجای ببرخستنی که سرچته داعشی ابو بکر البغدادی 26-27 جوت ماه 2019 لحرمکیا ادلباکو نیزی سنوری دولتا ترکیه هات بو کشتن. جه بغدادی جعالیه هیسین سوریا دموکراتیک قصدی و هات بو دیار کرن. بلی هر پشتی هولدان زیده حکمتا تونسی هات آوا کرن به سروکاتیا نجلا بودن رمضان حکمتا نویا به 24 وزیران هات راگاندن به وی گاویره نجلا بو یکمین جند دیروک عربان دکو ارک سروک وزیرتیه گرتیم. نجلا بودن رمضان او کابینه آوی ده مراسم کو سروکماری لدارخستی ده سند خوارن او دست بکار کرن. سروکماری تونسی قیس سعید 25 تیرمه همو هیزا پارلمنتوی دابو راوستاندن او سروک وزیر جهر گرت بوم. به وی کره داویل دستراتداریا پارتیا النهدایا اخوانا مسلمین کو ترکیه او قطر پشتوانیا وی دکرن آنی بوم. لولات جی نها آمده کارین آواکرنا حکمتان او تکرن. هری داوی ده 28 ایلونی ده سعید نجلا بوده رمضان جبو آواکرنا حکمتان و ارگدار کره بو. بودن کناسنامه اکادمیسین جی دیناس کرن بو یکمین سروک وزیرا جن آ جهان عرب و تونسی. پشتی بهار عربان آب جروسکا آجری زین العابدین العلی کو 2011 دست پیکر بودن دبه سروک وزیرا ده امین آب تونسی.
بودن 1958 دنوا مالباتک آبوریا خویا ناوین ده لعالت ایراوان کیروان جدایگ بو. بودن آماموستین اردناسیا لدبستان اندزیاریا لپایتخت تونسی وکی بری پروژه رفورما خواندنی بلندشید خبتیم. کابینه بودن تواهیج تکنوکراتان پیکتیم. ولا مكانه لمن يريدونه. بلی کمارا گلیا چینی داخوازا خویا یک بوینا آشتانه یا به تایوانی را جاره که دوباره کرد. هرچه قاسی او وکه داخوازه که خاطبه کرنجی لگف خوارنا پکنیا جبو داگر کرنا تایوانی او بیتر 7 سالن دوام دکه. سروک دولتا تایوانی تاسیا اینگوانجی دست نشان کرکو و سری لبر زختان نتوینن روشا دنابره هر دو ولاتان دجی آلوز بویه. هوسا چینی آداگرکرنا تایوانی مینا بری 7 سالان هینا ددومه. دناوا مها ایلون و جوتمه هده ایدی بالافرین شهر یم پکینی جسینورین تایوانی گیم نابن. تایوان 愿意为区域的和平发展 سروک دولت تایوانی تیسیا اینگون بانگا جنوب یک بوینه یا پکینی رد کر. تیسای لججنا نتوی آخری او گوت کس نکاره تعدیل تایوانی بکه که بکه و سر یا که چین جبو ما پلان دکه. تایوان هیوی دیگه که تکیلیم به چینی را پیش بخینه. لبلی دوی بفهم کرن که خلق تایوانی و سری لبر زخته نتوینه. تایوان جبو پاراستنا دموکراسی لرفین هری پیشه. 台湾问题因民族弱乱而产生，必将 سروک دولت چینی سی جی پینگ بریانها ادعایا لسر جنوب یک بون آشتیانه چینی یا به تایوانی را پشتاس کربو. دداخویانی روژا شمیه ده گوت والات ما دکاره جنوب ببه یک و یکی دکاره بسر بخینه. راگشیا لشکری نافبرا پکین و تایپی بسالان زیده دبن. تایوان پشتی سرکفتنا کمونیستان آسال 1949 جی چینه جیه بو. پکین جی تایوانی وکه ایالته که جیه کار دبینه که اگر پیویست بکه به بکارانی نهیزا لشکری جنوب پیره بکه یک. لبل تایوان تجاری نبو پارچه یک جکومارا گل آ چینه. بو یرین کو بالافرین شهر این چینه دکوون قاده هوایی یا تایوانه مهنداوی زیده بون. تنه چند روزین پشتی یکی جوتمه بطلانه نتوی نیزی 150 بالافرین شهر کتن قاده هوایی یا تایوانه. لگوری وزارت پاراستن یا تایپی دوجه بالافرین شهر 3 بالافرین چینه دما داوی کتن قاده هوایی یا تایوانه. تایوان کو نفوس خو 23 میلیونه هر تم دبه هدف گفین داگرکری یین چینه کو چین وی وک ایالت کی خود بینه. پکین گفیل دخوا کو اگر گراف سرخوابونه خورا گهینه و هزل دیجی وی بکار بینه. بلی هرج دسپیکا جوتمه هیوه بلگین پاندورا پیپرز بالا جهانی کشاندیه لسرخواد 12 میلیون بلگین هاتنا آماده کرن گله که دوسیه نپنی زلال کرن جه سروک ولاتان حتی سروک وزیر سیاستمدار هنرمند و سپوروان جی دوان بلگان ده هبون هر روشا کو درباز دبه هین زیده تر سیاستمدار نچار دمینن کو جبر بلگین پاندورا پیپرز حسابان بدن یکیتی اوروپا او دولت یکبون امریکا کتنه بر درخواستنا قانونان دا کوری لویه که بگیرن لحتی نها دولتا ترکیه لسر مجارین کو گلک سرکه او با آوه که زیده دنوا بلگان ده هبوجی هینا تداخلونیه که فرمی ندایه. This leak is really Panama Papers on steroids. This is the Pandora Papers. لجیهانی ناکوکیین لسر 12 میلیون بلگه نپنی یین که هم وقت لچار آلی جیهانی هاتنه وشاندن دوام دکه. هر کدچه هین سیاستمدار جبر بلگه پاندورا پیپرز نچار دمینن حساب بدن. لی او روش لی ترکیه تام برواجی ولاتین دنه. تاوی او قاس بلگهان لی حتی انها جعالی دسلاتا ترکیه و بدنگی هیه. هرچه قاسی مخالفان زختا گوهرینا پیشنومه قانونا باجه کره بشی لی او یک هاته رد کرن. یکیتیا اوروپا و دولتین یکبویین امریکایی جبو پیشی گرتنا لشیواز باجا کلگوری بلگین پاندورا پیپرز اشکره کری بگره دخبتن. سروک کمیسیون اوروپا پاولو گنتلونی دیار کرد که اول سر پیشنومه قانون اکنو که ریزکنامه تیدنه بخبتن. آرمان جویه که جه آواکرنا شیوازه که آگاه دار کرنه لسر هولدان رواندنا باجانه. دولتین یکبوی امریکا جی تیکلداری همان روشه پیشنومه قانون اکنو درخست.
Di demekî ku Hindistan, Endonezya, Fransa, Avustralya, Hollanda, Panama, İrlanda, Arjantin û Şîlî ragihand ku wan li ser kesê navê wan di belgeyan de hatine eşkerekirin, lêpirsîn daye destpêkirin. Ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve bêdengî heye. Li aliyê din, baskê muxalefeta Tirkiye pêşnûme qanûna derbarê guherandina qanûna pêvajoya bacê û hîn qanûnan ku wê li jineya giştiya meclîsê bê nîqaşkirin, bi hinceta belgeyên Pandorayê xwestin bê zelalkirin. Partiya Gel a Komarê CHP got, em xwedî sîstemekî ne ku pergalek me ya bacê tê de çavkaniyên ji wargehên baca navneteweyê rê têne veguhestin, baca wan nayîdayîn. Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî diyar kir ku ji kesên hejar baca tê standin û ji bo kesên dewlemend yên $100 milyonan jî kar dikin, bac nayê girtin. HDP ev yek bi bêhuquqî û bêwîjdaniyê binav kir. Belê Polonya gel li dijî biryara distûra bingehîn a cudabûna qanûnên ya ji Yekîtiya Ewropayê derketin li bêtirî 100 bajar û bajarokan bi 10,000 Polonî meşkiyan, Polonyan gotin ew naxwazin ji Yekîtiya Ewropayê dûr bikevin. Li seranserî Polonyayê ya li hemberî biryara distûra bingehîn a ji Ewropa bi 10,000 daketin qadan. Polonyan bi heldana alên Yekîtiya Ewropayê xwedî li endamtiya Yekîtiyê derketin. Fikar hene ku biryara dadgeha distûra bingehîn bibe gavapêşî ya derketina Polonya ji Yekîtiya Ewropayê. Lê welatî li ser banga lîderê muxalefetê Donald Tusk bi daxwaza parastina Polonyayê meşiyan. Wekî din bi duruşmaya em Polonya Ewropî biparêzin xebat li ser tevlîn civakî pêktîn. Beriya demekî dadgeha distûra bingehîn biryar da bû ku qanûnên wan di ser ên Yekîtiya Ewropayê re ne. Xwepêşandanên herî mezin jî li paytext Warşowa pêk hatin. Li Avustralyayê di nava çend rojan de Serokwezîr dest ji karberda û kesê li şûna wî jî yekser hate diyarkirin. Wezîrê Karê Derve Alexander Schallenberg îro bi awayeke fermî dest bi erka xwe ya nû kir. Li Avustralyayê bi îdaya ku têkilî karên sextakariyê bûne li dijî Serokwezîr Sebastian Kurz lêpirsên dest pê kir. Ji ber vê yekê Partiya Keskan eşkere kir ku ew ê êdî nexwaze li gel Kurz hevkariya xwe a koalîsyonê dewam bike. Sebastian Kurz li hemberî helwesta Keskan roja şemiyê dest ji erka xwe berda. Piştî îstîfayê bi du rojan, Wezîrê Karê Derve Alexander Schallenberg hate ergarkirin. Schallenberg îro bi awayeke fermî sond xwar û bo Serokwezîrê nû yê welat. Ji ber guhertina hatî kirin, Partiya Keskan jî ragand ku ew ê hevkariya xwe a li gel hikûmeta koalîsyonê dewam bike. Li Efxanistanê krîza aborî li ber deriya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê bi vê hincetê li gel Talibanê careke din ketiye nava danûstandinan. Piştî Talibanê Efxanistan kontrol kir, cara yekemîn e şandên aliyan li Qeterê hevdîtineke rûbirû pêktînin di encamê de hate ragandin ku Talibanê pejirandîye Dewletên Yekbûyîn Amerîka rast rast alîkariya mirovî li Efxanan belav bike. Piştî pazê tebaxê Talibanê di siladariya Efxanistanê girdestê xwe, rayedarên Amerîkî û Talibanê yekem car li Qeterê ji bo danûstandinan rûbirû civiyan. Dewletên Yekbûyî yên Amerîka danûstandin wekî semîmî û neprofesyonel binav kir. Şandeya Dewletê Yekbûyî Amerîka piştî hevdîtinê daxuyaniyekî par vekir û got. Aliyan ji bo Dewletê Yekbûyî Amerîka rasterast alîkariya mirovî li Efxanistanê belav bike nîqaş kirin. Talibanê jî li ser mijarê daxuyaniyek da û got danûstandin baş derbas bû. Talibanê diyar kir got ev gavnayê wateya got Dewletê Yekbûyî Amerîka wê bi fermî rêveberiya wan nas bike û got Washington wê alîkariya mirovî pêşkêşî Efxanan bike. Pisporên aborînaz jî îşaret bi wê yekê dikin got li Efxanistanê krîzeka aborî li ber derî. Rêveberiya Dewletê Yekbûyî Amerîka jî dibêje berî danûstandinan rûniştina li ser maseyê nayê wateya naskirina rêveberiya Taliban. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Dewletê Yekbûyî Amerîkanî di Price di daxuyaniya çapemeniya rojane de li ser mijarê axivî.
پرایس گو هفدیتن بصمیمی و پروفیسیونل بنافکری وها گوت لسر وشا ولاتین دولتین یکبوی امریکا و کسیم بوان رکار کری باوای که اولج ولات دردکبن مافی مروفان و هبونا جنان ده هر قاده که افغانستان ده هاتنی قاش کرن طالبان بروسیای را دست بدان مستندنان کر لالیه کی دم بردف که تفگرا طالبانه زبیح الله مجاهد گوت تفگر جبو حکومت آوی ورن ناس کرن بروسیای را دست بدان مستندنان کریه لالیه کی دن امریکا دست نشان کر گو درزاندنا طالبانه دگریدایی کرنین وی به نتنه داخویانی نوی مرنین جبر قریجی هوا پشتی ین ایتس ده ریزا دومین ده جی خود دیگره لافریقا جبر قریجی هوا 2019 میلیونک و 91,000 کس مرنه لگوری لکولین کل کوورا لنس پلانسی هرس ده هاتیه وشاندن لافریقا 2019 جبر قریجی هوا یکو جه کومر او دومانه بوی سدما مرنه 697,000 کسی او جبر قریجیا هوایی یا لدروی مالیجی 394,000 کس مرینه ده لیکولینا کو کارینا دانه ین ریخزنا تندرستی یا جهانی هات آماده کرنده جه جبو باندورا نخوشی او مرینین جبر قریجیا هوایی لسر آبوری جی هات داین 2019 قریجیا هوایی 3 میلیارد دلار باندور لسر آبوریا اتیوپیا ملیارک او 663 میلیون دلار جی لگینا او 349 میلیون دلار جی لآبوریا رواندا کر دلی کلینده هاتا گوتن ev mijar bi bajarbon û bi parzemînê re xeteriyeke hin mezintir bi xwe re dide avakirin. Tê gotin ji mara bajariya ku niha 1.3 milyar tê payîn û di 2010 de jî ev dane bigihêje 4.3 milyarî. Ji aliyeke din ve hata piştrastkirin ku mirina ji ber qirêjiya hewa piştî yên Eydisê dirêza duemîn de ye. بله بینرین هجام جقریجی او گوهرینا روش افهایا لسرانسری جهانی دوام کرد او امی حول بدن تکلداری زندین کل جهانی او تایبت جی مروفان کاربونه که چاوا لسرانسری جهانی دایا آوا کرن ده وی بشامایی یا نوچین جهانی ده بو بینرین هجاره پار و بکن جبر وی که جی جهان ایدی کال دبه او یک جدانین هری داوی ین کو نتوین یک بوی پار و کریه جی با آوای که اشکره هین زده تر تی خویا کرن لگوری نتوین یک بوی کو ده یکی جوتمه هده و که روژا پیر او کالان هاتبو دیار کرن لسرانسری جهانی جمارا کارو پیران دکه جسادی در دورا 22 لی او یک به دربازبونا دمیره و هین زده تر زیده به او به دانین درکتره جی او یک هین با آوائی که اشکره تر تی پشتراست کرن بری لگوری دانین نتوین یک بوی لسرانسری جهانی جمارا گشتی یا مروین کو هی بقاسی 7 میلیار و 800 میلیون کسیه اف جی دابش کرنا وان لگوری تمن کو د سی قناخانده وکه سرکه هاتیه دست نشان کرن او یک جی لگوری کسین کل سرانسری جهانی نها دجین تمنی وان ین دنابرا صفر انگو جنو دایگ بوی حتی دنابرا تمنی 14 سالی ده جسادی 26 جه 15 سالی حتی 64 سالی او جه 164 و هر وها جه 65 ایدی جه تمنی کال و پیربون زیدتر جه صدی 10 اف دانه هاتیه دست نشان کرن بله لعالیه که دن جی ایدی لگوری کو دانین هاتنه بدست خستن او لگوری تخمینین کو جعالیه استاتیستیکین او لیکولین کو تینه کرن و جی تی گوتن جهان ده سال 2005 ده و ریجیا کالبونا و هین زیده تر ببه او یک جی تی گوتن کو به سال 2005 ده لسرانسری جهانی و بقاسی 1.5 میلیار جماره مروان ایدی تمری وان جا استا 64-65 سالی در باز بکه او ایدی وکه کال و وردیتن افشی دکه لسرانسری جهانی حتی نها جهشت کسان کسک جوان تمنی وان ده جوری 65 سالی ری انگو ایدی تمنی وان ده استا کاربونی ده او هری داوی اف یک لگوری دانین هاتنه کم کرن پرانیا کسین کو تمنی وان مزنجی
ل ولاتین کو آبوریا خود آستا ناوین و آستا هری لوازده یا هری داویه جی درباری ویه که دا آگاهین که هم به حول بدین بوا بینرین هجاره پار و بکن لگوری دابشبونا دیروکان و دتنما پیش دا جی وی اف یک چه قاسی باندوره که لسر آستا تمن یا کاربون جهانی جی بده کرن بله لگوری دانیان ده سال 2019 ده لسرانسری جهانی بقاسی 703 میلیون کسی که تمنی وان ده کاربون ده هبو اف یک ده سال 2005 ده و بکه بقاسی 1 میلیارد و نیف بله لعالیه کردن جی پرانی آخوا کاربون و لحریمین اوروپا او باکوری امریکا او لالیه کردن جی لروشلات او باشوری روشلات آسیایی و ریژیا کاربون جی هر کو بچه زیده ببه اف یک هم گوهرین او و گوهرین کل سرانسری جهانی او هم جی ریژیا کاربونا لجهانی بو محول دا به دانین کو جالی نتوین یک بوی و هاتنا پار وکرین بو بینرین هجاره پار و بکن ام لور نچین خوین جهانی ایروجی بداوی دکن او دبیجین حتی سبجاره کدن ورین پیشیا و بمینن دنابا خیر و خوشیه ده هر شاد بختوار بود